Iku blaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi wajop u auto driver namo uwaya kari lekjat uwayen ya kun na ka party u actor Vijay hawakam te kamon pertuj uway kat one word job u te ton ab iya kani ka video hadu wakut khnang wayo tip iyay wasakhet te chwa wos dangi ladam pwe mu de pi subscribe your new channels nya bhai subscribe we khnyon how to bell wa mai tu khnang wayo ten cho cho pi yo yi video wa thame te ton sdangi uwi nikinong ak film uwada tip lut I waro kam uwije uwaman le u president ka party tamilaga wetri kazagam ne tv ke dadap uday snyaw kemen hadu kate kad wada yo uwo khai ye uso wa thiang ne kasngi kad wada jabon siddo ka party yong o hatamil nadu wei iwa pen kemen cho cho ya o to iwa job uwi na ukartong uwayen ya khun naga party tv ke yong o uwaman le u auto driver namo uwa kamay kari lekjat uwa datip pertuikam uwije damu nakaroya puram constituency ka Tamil Nadu kani daman ko kasngi wosa kan mo yanom rta yauti u actor we kamjo la yauti u ya kari lekjat kipaj ba karoya puram constituency daya e no ki yeki arngut ki MLA waklan bor bha wakan thup yau MLA ka DMK wa u leader ka party AIADMK Ujaya Kumar wadaman MLA Sansen depte ya jet ki dauti u kartong ka TV ke uwaya karile kejat uni uwa kamay karile kejat de yo u hadu san phau khande hajar khande phawi wot we uwa man wa ar won de yo u so phau so hajar pras pa so phau ar wot ha iwa da tam uya u da khat so hajar ars pa so phau khande wot kat wa uti won uwa daman MLA Sansen da poi u chai kardan wale uni uwaya karile kejat da viral bha u hakiran san social media kam woman kate hadin wa job u hakate ka election haka post wada post daw Aditya Bidwai hakaran san X da tho uday waong wada job uti uwaya karile kejat we da penrem uya ukartong waklan bha ka party AIADMK uwaman le u minister warim Ujaya Kumar waya ukartong ka DMK Usuber Khan ukhon yong u minister warim Reman Khan dei wa bo le ya idur yong uti uwa job ha iwi idur da bo u da idur waya karile kejat u Wesa ha iwiwan da yu wa do actor Vijay ya u hadin wa job u ya kate ka election we da penrem ule ya ki arngut ki kartong waklan bor bha tenaka kam kamay kari kate wanda man u wi na ki MLA te du kini don hiki wakwa open snyaw chapi ya subscribe we like iki video khnang wa yo pten cho cho phi yo iki video wa thame khuble chbon